mukwiriye gukora. Ubundi kandi turabashimira kuba mwaraturereye umwana wacu neza, mukaba mumufiteho n'ubuhamya bwiza bushoboka. Twogira ngo tuvuge ivy'uyu mwana wacu, tukavuge ubwiza bwiwe, tukavuga ubwitonzi bwiwe, ahari ndi mwuzumva. Ariko rero turashima Imana mu ijuru ko dufite abahamya benshi bahaye bahamya nkunda, kandi nico mwemera kuruta twebwe ba nyirawe. Urubanza rwose ruzarukizwa n'umudimu. Urubanza rudafite umudimu, rudafite témoignage, urwo rubanza ntabwo ruba ruriho, kandi urwo rubanza umuntu azarutsindwaho. Kandi bagusabye n'umuhamya cyangwa bakagusaba umudimu, ntiwotanga umwana wawe, ntiwotanga umugore wawe, ntiwotanga umugabo wawe. Ariko kandi umuhamya azava ahandi hantu bigakunda bikumvikana. Nimuvuge ngo Yesu ashimwe. Turashima Imana mu ijuru ko groupe hayi muhamya, ikanisa rikamuhamya, korali rikamuhamya, ubundi kandi n'abaturanyi biwe bakamuhamya, aho bari bari kumwe muri quartier. Twebweho nakarusho. Izina niwe muntu ni nkunda. Imana ishimwe cyane. Ubundi kandi mpagaze ahangaha aho umuvyeyi wiwe atabashe kuba Eliya, ndahari. Aho umuvyeyi atabashe kuba Nyakirindo, Anyandege arahari. Twaje dutabaye dushimye Imana mu ijuru y'abanye atwe mu rugenzi, tukaba twabashe kugera ahangaha kuri uyu munsi mukuru. Abafatkanije na Nyandege, abafatkanije natwe, abo bose Imana mu ijuru ibaduhera umugisha. Uriya muririmbyi yaravuze ngo abajana na Yesu utabara abandi, abo nibo bazogabana umugisha w'Imana. Muririmbyi umwe yaravuze ngo, aravuga ngo umwana aravuka impundu zikavuga, iminsi y'abamike induru bakayidehera. Uyu mwana wacu umunsi turi kumarira, ariko kandi ico twizeye nuko tuzamusanga hariya mu bwami bwo mu ijuru. Yesu ashimwe. Dushimiye Imana mu ijuru yuko umwana wacu atabarutse ari mu nzu y'Imana, kandi afite urugendo rwiza. Umwana wacu atanduranije, umwana wacu atigeze agira urubanza, umwana wacu atigeze agira inkurikuzi, umwana wacu atigeze tugira raporo yiwe mbi. Yesu ashimwe cyane. Tukaba tubashimiye ngo nimwihangane, muryango nimwihangane. Dusomye ijambo ry'Imana riravuze ngo nuko bene data nimwihangane mugeze aho umwami Yesu azazira. Kwihangana si umunsi umwe, kwihangana si umwaka umwe, ariko ubundi no kwihangana ukazageza kumpera y'isi cyangwa urugendo rwawe urushoje. Twihanganishe umuryango wacu w'abahayashunga, turavuze ngo nimukomere. Twihanganishije umuryango wo mu nzu ya Ntwari, turavuze ngo nimukomere. Twihanganishije umuryango wo mu nzu ya Tabazi, turavuze ngo nimukomere. Twihanganishije umuryango wo mu nzu yo Mwabavire, turavuze ngo nimukomere. Twihanganishije umuryango wo mu nzu ya Rutaha, turavuze ngo mukomere. Twihanganishije umukwe wacu, turavuze ngo ukomere kandi wihangane, mureme kandi mugire n'ibyiringiro, umwana wacu tuzamusanga hariya mu bwami bwo mu ijuru. Ahasigaye rero umwana wacu tukaba tumwifurije iruhuko ry'abere. Yesu ashimwe. Shimye Imana kuko Imana tubashije. Tukaba ku munsi mukuru wa Nkunda, tukaba twaragiriwe amahirwe yo kuza kwerekeza Nkunda. Abandi ntibagiriwe amahirwe n'ababyeyi, ariko kuba twebwe tugiriwe amahirwe tukaba duherekeje Nkunda kuri uyu munsi, Imana yo mu ijuru nishimye. Nkunda yari umwana mwiza, Nkunda akaza akorera ibintu bikomeye. Nasanze Nkunda akiri mutoya, ariko Nkunda akankorera ibintu bikomeye. Igihe namusize ruguru ndaza nshika hano, nyuma aza kuza akazambwira ngo bazoza kureba abana, bagira amatsiko y'abana. Nkunda bakansaraza yikorera imuhira, yakaza yirirwa afashe umwana mu gitondo, yaragira imbabazi Nkunda, amubwira ikintu agaseka, amubwira ikintu agaseka, akagira imbabazi, akamubwira se kubera iki ragowe kuri uyu munsi kwihangana.
ariko nta kundi mu isi niko bimera, niko bimeze mu isi, ni ibihe. Ariko kuri uyu munsi turi abantu benshi mwacu, ariko kuba ari twe tugiriwe amahirwe yo guherekeza Nkunda, Imana mu ijuru nishimwe. Kandi Nkunda yari akunda igitaramo, namubwira ese Nkunda kuza uje imbere koja gusirimba, akambwira ngo umuze mutarama ngo musenge, akamubwira ati Nkunda uza usobaganya, uzubyina bumwe ugasobaganya, ariko akambwira ngo sinza nsobaganya, ku Mana sinza nsobaganya. Akambwira gusa ngo muzamusenga, iryo jambo akazambwira ufite Imana ataca azabura. Nkunda yagiye tukimufite, ndangize nifuriza Nkunda ubugore. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Dushimira Imana kwamba ku munsi mukuru wa Nkunda banyihanganira. Umuvandimwe yansize, yari inshuti yanjye. Sinureka kuvuga ku munsi mukuru wa Nkunda, nanihanganira umunsi uragoye kugira ngo umuntu avuge, kandi tutavuze icyo twavuga kuri Nkunda. Nkunda ni petit frere kuri Kiliziya kabiri. Petit frere kuri Kiliziya kabiri. Urupfu rwe rwaradutunguye cyane, ruratubabaza kuko ntitwamubajije, ngo ari igihe kirekire, ariko ndashimira Imana kuko ariko Imana yabigenye. Yarize kuko uyu munsi Nkunda atazaba agihari, kandi nabishimira Imana kuko namushinguye. Je bakimbwira sinabyakiriye pe, sinabyakiriye habe no kugera hano kuwa kane nari ntabyakira. Ndavuga ngo ndibonera Nkunda, ndagenda ndebe muri morgue niyo mpera abandi bari kubarira,
bararira ariko je sinigeze ndira ndavuga ngo Nkunda yobera ibinyuma aracyahari. Nkunda twari ko tuvugana n'akazi rimwe kuri telefone ari muzima atagwandi yanambwira ko agwaye. Rero sinshaka gushima cyane, shimira Bofre Papa Mbese n'abarabishwa banje mwagize neza cyane aho tutari turi baratubereye. Mbabajwe gusa n'ikintu kimwe Nkunda nta kintu dusigaye wenda ngo tuzaza tumwibukira. Rero muratwihanganira niko narivuze ba Bofu bari hano n'abandi bitanze itorero mwagize neza cyane kubitangira Petit Frere mukamujana mu bitaro ko byagenze kose mwari muhari. Imana ibamugisha. Tunashimira umukozi w'Imana Pasiteri wagize neza cyane abakozi b'ababyeyi bacu batari bahari bakagombye gukora nibyo umuntu w'umukristo agomba gukora. Ndagushimiye cyane. Ikindi Petit Frere ni umuvuga sinamurangiza. Murumuna wanjye yakazayitonda cyane, yakazayitonda pe, yagira amagambo make abaho, akakunda n'abana akagira imbabazi nyinshi, agakunda n'abana biteye ubwoba, yagiraga imbabazi mu buryo yaje hano ku ishuri vakansi ishize y'umwaka yayikoreye mu rugo. Yakundaga abana, kaza kureba, yaje kureba abana, turishima tumererwa neza cyane. Petit Frere nkunda cyane, ariko kuko Imana yahisemo kuko uyu munsi yagomba kugenda uko niko Imana yabigenye. Kandi nkaba nshimiye Imana kuko Petit Frere apfuye ari umukristo, yari umukristo pe. Icyo ngicyo ndakimuhamyaho nka mukuru wiwe, yari umukristo ukunda, yagiye mu ijuru. Navuze ngo sindira neza kuvuga ariko zanyangiyemo nyine muranihanganira. Nakababaro ku muvandimwe wadusize. Petit Frere yagiye mu ijuru, mwumvisha ubuhamya bwiwe, kandi nihanganisha umudamu n'abashiki banje ngo mwihangane mukomere. Nkunda tuzamusanga mu ijuru, bishwa baje mwihangane mukomere, tuzamusanga mu ijuru. Petit Frere mwifurije iruhuko ridashira n'umuzuko w'abera. Nyamuzehe Imana ishimwe. Naje mpagaze ahangaha simvuga menshi. Nkunda n'umwana muto yavutse tutakibana, ariko muri iyi myaka ishize araza hano ku ishuri. Amaze kugera hano umunsi umwe niho abana banje bantelefone ngo Rutaha yaje ngo banguke. Ndababwira ati iryo zina ntibazapfa kurivuga, ngo ariko n'umwana mutoya. Shike ndishima ni ukuri mbonye Nkunda, turamenyana, akaza azimuhira, n'igihe agiye akansigira nimero ukamuvugisha mu gitondo ukamuvugisha bukeye nawe akambwira uko ameze. Ariko Nkunda yari arangwa n'ubwitonzi n'ibyishimo byinshi kandi n'amahoro menshi, kandi ayo mahoro yose ni ku babyeyi biwe. Ari papa mudogo niko ameze, ari mama mudogo niko ameze. Yari yakwiye ku babyeyi biwe, yari agira amahoro menshi tutabona uko mvuga. Irindi ndashimira abapasiteri bo muri iri kanisa, muri abana beza, mwatweretse urukundo. Imana izobibahembera izo mwakoze zose. Ni ukuri nari maze iminsi ngwaje umusaza wanje w'imfura mwacu, kuwa gatatu nduka ngiye kureba amakuru yiwe
ngo ndebe uko yavyutse, nsanga amawodiyo yawe nyine muri telefone aba ariyo mvugira. Ndavuga reka mbanze mfungure ano mawodiyo nyotegere, ndabona kuja kubaza uko Meshake yavyutse, kuko nawe asanzwe afite umudamu w'umurwayi. Maze kuyategera nibwo yambwiye ngo Kunda yaragwaye. Namenye akabana, ndavuga ati reka nje kureba Kunda ko yarwaye. Dushitse mu bitaro tuzakunze, ndetse nasanze bari bamufashe, ndababwira ati nimureke nanje mbanze mufate. Muganga aransohora ati banza ugende uraza kumufata urundi mwanya. Hashize umwanya niho bambwiye ngo Kunda ararangije. Ni ukwihangana, Imana niko yabonye. Twihanganishije papa mudogo, mama mudogo, bihangana aho bari, na famiye yose ku bumwe. Batabazi bihangane, babuze umusore mwiza wari ugifite iterambere, ariko ntitwari tuzi ko yodusiga uyu munsi. Imana imuhe iruhuko ridashira. Murakoze. Kurikirane na mushiki kandi. Yesu ashimwe. Dushimiye Imana kuko Imana yatugiriye neza, ikaba yaturamukijeho, ubundi Imana ikaba yaturinze. Twaciye muri ziriya nzira murabizi ko zikomeye cyane, ariko Imana iradufasha, iraduhurutsa amahoro. Ndetse n'umudamu twari turi kumwe yagize nk'ikibazo kuri moto, ariko ndashima Imana kuko twashyize twese turi bazima. Imana ishimwe. Ubundi ndavuga kuri musaza wanje Kunda, twamukundaga kabisa, kandi izina niwe muntu. Yari Kunda nyine, yakundaga abantu bose, kandi Kunda yari akiri mutoya, ariko ibitekerezo yagiraga byari iby'abantu bakuru. Ni ukuri twakundaga Kunda. Kuva ashitse hano i Bujumbura twakomeje kuganira na Kunda, tukaganira kumva jewe nyari muheruka akiri mutoya cyane, ariko twaganira kumva ni umuntu mukuru mu bitekerezo. Imana ishimwe kuko ariko yabonye, iraturusha amaboko kuba yamujanye, nta kundi twobigenza. Kunda ni ukuri yari umwana mwiza, twari tumutezemo byinshi. Yotugiriye inama kandi yogize icyo akora nyine muri famiye, ariko kuba Imana yamukunze ikaba yamujanye, Imana ishimwe. Ikindi ndashimira iri kanisa, yaranezerewe cyane maze kugera hano, yarishimye n'ukuri. Yasanze hariya kwa papa Merisi hariho abantu, biranezeza, ndishima cyane. Ndavuga ngo ni ukuri, Imana ishimwe ko abantu bahari. Iki kintu cyamaze kuba ndikanga cyane, umutima wanje sinzi ahantu wagiye, ndibwa kumva ko ndagenda, ariko abantu baranyegereye ndahumurika. Imana ishimwe. Maze gusanga abantu hariya nyarishimye cyane. Ni ukuri itorero ry'Imana ndabashimiye cyane, mwagize neza. Kuva Kunda akigwara bakomeje kubivuga, bavuga kuko yari ari kumwe n'abakozi, kandi abakozi nyine bagumye kumubaka iruhande, biranezeza. Yesu abaheze umugisha. Ubundi kandi ndashimira famiye zacu, famiye mvukamwo niyo nshatswemo. Nyagize ikibazo hariya baranyegera, kugeza mpagurutse nyine je hano. Ni ukuri baranyegereye cyane, nyumva ndakomeye, nyumva ndahumuritse. Imana ibampera umugisha. Ubundi kandi ndashimira umusaza wanje uri hano turi kumwe, ndamushimira cyane. Nyakomeje nyine kuguma kubaza, barambwira ngo yegereye cyane papa Merisi, biranezeza cyane. Ndashima Imana kuko Imana iziteguza ikintu ifite n'uburyo igikora. Yesu ashimwe. Ni ukuri uwo musaza wacu twamukundaga cyane cyane. Ikindi ndashimira ifamiye yacu, ndashimira abasaza banje
basaza banje bakoze imirimo ikomeye cyane, twagumye kuganira kuri telefone, bakora imirimo iranezeza, baguma kumpeza pole, naje nyibaheza, ariko imirimo bakoze nidashikirwa, Yesu abaheza umugisha aho bari. Ubundi kandi ndashimira Papa Merci. Papa Merci turamukunda cyane. Papa Merci no mwihanganye. Uru rubanza rumaze kuba nyatekereje kuko kazantekereza nkavuga ngo ese rurabera he, nyagumye gutekereza kuri icyo kintu, ariko ndashimira Imana kuko Papa Merci yabaye intwari aruzana hariya, urubanza rugenda neza, Imana nishimye. Ndashimira abantu bose baje kudufata mu mugongo, sijya mvuga ngo n'uyu, abantu bose uwageze hano wese ndamushimiye, Imana imumpere umugisha. Mwakoze ikintu cyiza cyane cy'indashikirwa. Iyo umuntu agize ikibazo, niyo unyereye ukanyerera ko mu bunyereri, iyo utabonye umuntu ukubwira ngo mpore, uzumva ko biremereye cyane, ariko iyo umuntu akubwiye ngo mpore, uzumva ko ukomeye. Ndabashimiye cyane, nyasanze mugira ubwitange bukomeye cyane kuba mwarakoze iki kintu, Imana ibampere umugisha. Ikindi ndashimira mukuru wanje Nyamuzeyi, nawe bambwiye kuko yakomeje kwegera umwana agwaye nyine hariya mu bitaro, biranezeza, ndishima cyane, Imana imumpere umugisha. Ndashimira umumama kazanye, kujya abamama nabo baba mwitwari cyane, yakoze ubutwari bukomeye cyane. Yarahagurutse nyine ngiye kuza, ahita ambwira ko tuzana. Yesu ashimwe. Turazana n'ukuri turahurukana amahoro. Ndamushimiye cyane mama David, Imana imumpere umugisha. Ndashimira abasaza banje bose aho bari, nubwo tutari kumwe, ndabashimiye cyane ku gikorwa bakoze, Imana ibampere umugisha. Mwese ndabashimiye, buri wese wageze hano hantu, sinyotarura ngo n'uyu, wenda hari abo nsiga kandi byari bikwiye kubashimira, ariko ndabashimiye mwese. Umuntu wese wagize icyo akora muri uyu muryango wacu, Imana imumpere umugisha. Mwakoresheje amafaranga yanyu, mwaritanze, mwagenze ijoro n'amanywa, Yesu abaheze umugisha. Kugeza no kuri uyu munsi nyabonye mwitabiriye cyane, Imana ibagirire neza. Musaza wacu tumwifurije iruhuko ridashira. Amen. Murakoze famille yicare. Hanyuma reka dusabe. Kugira ngo Gasitari umwana mukuru cyane, ahantu hose bamaze kumva amakuru, ariko abamudogo bagize ikiriyo gikomeye, natwe iriya ruguru nuko kwa nyina iriya ruguru nta kundi twobivuga, abantu benshi barikanze kandi uyu mwana yari inkingi ikomeye. Turashima Imana kuko Imana yabonye ko ariyo mbuto yeza igomba gusarurwa. Aba papa ni abasaza cyane, ariko ndabihanganisha nyine kuko bahabasigwa n'abana babo, abuzukuru babo, ni ibintu bigoye, barababaye cyane bagera kure, ariko Imana izikomeza kudukomeza. Turashima Imana rero kuko umuryango wa Gasita ni intwari cyane, uzi ukora ibintu bikomeye. Turashimira abavandimwe bacu, nyina w'uyu mwana ari ruguru, ariko nyina wabo yafashe umukingo ukomeye, ndamushimira cyane. Mukuru wacu ni umwana mwiza, ni umubyeyi mwiza, yafashe umukingo ukomeye kugira ngo uriya mwana agere hano, ni kubwiwe no kuba yarabaye hano. Ndashima Imana kuko yakoze icyo kintu, agafata uno mwana akaba yaramwinjije ishuri, ariko yiga ntacyo yarabuze, kandi hano yari ahafite umuryango, ariko zose zafatikanyiriza hamwe kugira ngo Nkunda abashe kubona ubuzima. Twari tumutezemo byinshi, Nkunda yakenyutse. Uku niko gukenyuka, ni ukuvuga Nkunda twari tuzi ko aza gukora ibikorwa byinshi, ariko ntabyo agikoze kuko iminsi yiwe ibaye migufi. Turashima kuko Imana yabonye kuko agomba gutabaruka, kandi twihanganishije abantu bose, dushimira n'abo twavanye iriya ruguru bose n'abasaza bacu hano. Ni ukuri bagize neza, ndabizi kuko ubwoko bwacu nje ndamukunda cyane. Nzavuga ngo nzashima Imana kuko nisanze muri mituwalite y'Abanyamurenge, kuko turi abana beza, turi abantu beza, basaba babasha gutabara igihe cyose habaye ikibazo. Turabashimira cyane mwebwe mwese n'abandi bose, Imana yo mu ijuru baheze umugisha. Murakoze. Umwana wacu tumwifurije iruhuko ridashira.
yemwe murambabarira nari nibagiye gushimira abantu bamperekeje kandi bakoze ikintu gikomeye. Ni ukuri umuryango w'umwacu w'Abasita uwantuyemo wambarizwamo ndabashimiye. Hari umumama wanyiguze kuva bambwiye ngo ndararangije, ni mwene data wacu Nyakinyana. Ndagushimiye Imana yo mu ijuru ikugirire neza. Shimiye abana baje bankurikiye, abana b'ababanyi. Ni ukuri Imana yo mu ijuru n'izuba riyakuze mwakoze, murakoze cyane. Murakoze cyane kutwihanganira. Aba mama bavuye kuvuga ni ba nyina wabo banyakwigendera. Ntabwo abantu boviriya batabaye ngo basure batavuze birumvikana mutubabarire cyane. Naho jewe ntabwo mbarambira, ndavuga amagambo make cyane. Tukimara kumenya inkuru ibabaje, ibintu byatunguranye cyane kuko mu bizi isi yaregeranye, amakuru ahita agera ahantu hose, kandi murabizi ko umuntu ashamikiye ku bantu benshi cyane. Uyu mwana ni umwana wacu, n'umwishwa wacu, bamwe abandi n'umwuzukuru wabo. Byaratubabaje cyane, ariko nta kundi twabigenza. Hari pasiteri wigishije neza cyane igihe yagereranya ibintu by'amasanga n'amatiyerese n'amasegonde. Ni ibintu byampaye amafunzo menshi cyane, ariko kandi nk'abantu tuvuye mu mwuka naho tugasubira mu mubiri, dusanga uyu mwana hari byinshi iyo miryango yose ashamikiyeho yari mwitezeho, ariko Imana kubera ko barashizeho iherezo ry'umuntu ntabwo twabirengaho. Abavandimwe be cyangwa se ababyeyi be, uruhande rwa mama we hariho ba nyirarume, hariho na ba sekuru bamaze kumva ibyo. Murabizi ko dufite ikibazo cy'ingendo ubu ngubu, abantu kwideplasa biragoranye. Barampamagaye barambwira ati uri aho ngaho umenyesha umuryango ubabwire ko habaye icyo kibazo kandi bazitabe. Ndabashimira cyane. Buri muryango wose ufite organisation yawo, kandi burya ni ngombwa ko umuntu agomba gushimira umuryango avukamo. Nubwo twese turi umuryango umwe, ariko mu buryo bw'umwihariko ndashimira Abasita, nubwo n'abandi bagira organisation yabo kandi nziza cyane. Ni ibintu bisa, twese turavukana, ibintu tubikora tukimwe. Ndabashimira cyane ko baje guhagarara hano hantu, bagaragaze ko umwana wabo avuka mu muryango mwiza ufite organisation. Imana ibaho umugisha. Tworangiza twashimiye abantu nubwo babikoze, ariko je sivuga amadetaye. Ndashimira abantu bose bari hano. Ubu bumwe, uyu mwana umusore iyo apfuye cyangwa se umusore agukuwemo, buriya n'imbaraga ziba zikuwe mu bantu tutazongera kubona. Kandi imbaraga z'umusore n'imbaraga tutoja ku isoko ngo tuzihaye tuzibone. Kandi ikinejeje cyane, uyu mwana je personnellement ntabwo twari tuziranye, ariko ukurikije ubuhamya abantu bavuze, abantu bangana gutya, nshimira cyane wanumana ijambo yavuze ngo we ikindi iyo kitagenda sinoja guhamya umuntu uko atari mu bantu. Ariko urebye ubuhamya afite mu itorero, ukareba ubuhamya afite, ni ubuhamya buruta imyaka ye. Bisobanuye ko ibyo yakoraga byari ibintu byari bihesheje icyizere. Nimubona ababyeyi barira, nuko hari ikintu bari bainvestishe mu mwana, babonaga ko bagomba kuzasarura mu minsi imbere. Kitagezweho rero ni ukuvuga ko tutakaje imbaraga zikomeye, umuryango utakaje imbaraga, n'igihugu bitakaje imbaraga, n'ishengero bitakaje imbaraga. Kuri ubwo ntarandiriye cyane nk'umuryango. Twebwe indoro yacu yamaze kugera mu muryango, bayakiriye kandi yakoze akazi hamwe n'ibikorwa byakomeje gukorwa. Twabigizemo uruhare kuri iyo ndoro twatanze. Tukaba dushimiye uyu muryango wakoze ino ceremony imeze gutya y'umwana. Normale umuntu utarashaka hari ukuntu nyine uba wumva ko ataremereye, ariko turashima neza ko mwaremereje. Ariko icyatumye muremereza ni ikintu mwamubonagamo, ni ikintu mwari mwitezemo, ni umumaro yari amaze mu ishengero, n'umumaro yari amaze mu muryango. Imana imuhe iruhuko ridashira.
bari bamushimye ariko reka dusubire tuvuge Walume yarafashe umukingi munini cyane buriya kurera so gutanga amafaranga dufite experience twese hano nk'ababyeyi ushira amafaranga mu kurera umwana ariko akakunanira ariko indero uriya mugabo Walume yahaye aba bana zabaye temwanye n'abantu bose hano Imana yo mu ijuru iguha umugisha kandi nanone n'abandi bari inyuma ukomeze ubafashe kandi ukomeze wabe hafi ntucike intege kuko ikindi kizamini turimo twese ariko umupasiteri yatubwiye ko umunsi Imana izavuga tuzaba tubinesheje Imana ibaha umugisha. Murakoze mwakwicara hanyuma reka dusabe abishwa dutambuke abana ba Walume n'abaruzagiza muze gutambuka baba batambuka fanta bayisengeye wasenze hano reka dusabe abari hariya mutuzanira fanta muheza abantu bari bayisengeye tidusura kandi kuyisengera reka abishwa mutambuke muduheze umuntu umwe uvuga muze abishwa mutambuke karibu rero reka natwe duhagarare hano tuvuge kuri Muyomba Nkunda tw'abana kandi Muyomba Nkunda yari inshuti yacu kuba abantu bavukana ariko tuba inshuti ariko Nkunda yari inshuti yacu abishwa biwe akaba n'inshuti y'umuryango wacu twese aho tuvuga twebwe aho tuvuga Nkunda tweruka kuvugana jewe ndi mu bitaro nanjye nari narwaje murumuna wanjye ari mu bitaro n'umuna yari arwaye Nkunda tuba tuvugana ahambira buri buzima ameze neza kuko Nkunda yahora dusura tubavugana ariko Nkunda amaze kurwara baranatubwira ko Nkunda yapfuye icyo natekereje ndetse indwara nizo zica abantu cyangwa Nkunda apfa ageze ku munsi kuko dufite abarwayi bamaze igihe ariko batazarizwa n'indwara ariko umuntu azapfa ahagaze ku munsi wiwe ikindi cyambabaje kuba Nkunda ni ukuntu Nkunda apfa afite kurya umuntu azabyara abana akavuga ngo abana bazashingwa ariko kubona sokuru kuri uno munsi rutaha n'imbabazi agira ngo aricaye ku kiriyo cya Nkunda bitera ubwoba twabona uko twabisobanura birababaje bantu b'Imana utwumva ariko ikidukomeje n'ikidugize ni imirimo ya Yesu Nkunda twamwubaha nka Muyomba ariko Nkunda yari umuntu uciye bugufi yari umuntu mwiza imbere n'inyuma ku isura Nkunda ni mwiza mu mutima Nkunda ni mwiza twabona uko tuvuga Nkunda kandi abarira bakavuga ngo kwiyesikiza nk'uko bararira ahubwo tutarize ntacyo twaba twatakaje umuntu ukomeye abantu bakavuga Yesu ashimwe. Uyu munsi biragoye kuvuga kuri Muyomba Nkunda ariko imitima yacu irababaye cyane nta myaka myinshi cyane ishize tuziranye na Nkunda ariko aho twamenyanye Nkunda yari umuntu w'umugabo yakundaga kuza kuturamutsa kandi nk'uko babivuze yari umuntu w'ibyishimo byinshi w'amahoro turababaye cyane nta magambo menshi tuvuga tumwifurije
iruhuko ry'abera. murakoze. Kadusabe minisiteri y'abarazwe muze muduheze umuntu umwe ukoresha umwanya mwihuta ku manywa mwahageze ko ndabona mukicicaye kandi twabavuze. Minisiteri y'abarazwe muze muduhe umuntu. Murakoze cyane. Reka natwe tuvuge kuko umuvandimwe Nkunda twari tubana mu muryango wa minisiteri y'abarazwe y'ubwami bw'Imana. Twebwe twari duherukanye mu ihuduma twakoreye hano kuri no torero. Iyi nga ishize twakoze n'igiterane, ariko muri iyo huduma tugira gahunda yo gusoma ijambo ry'Imana tubakurikirana abantu. Twabajije buri umwe wese ijambo rihari gufasha. Hari ijambo yatubwiye, none mureke tuje kurisoma, nitumara dushime mu magambo nk'abiri, nitumara turangize. Dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana sura ya mbere umurongo wa mbere kugeza ku wa 5. Ijambo ry'Imana yavuze ngo mbere na mbere hariho jambo, jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana. Umurongo wa 2, uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere, ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umuco w'abantu. Umurongo wa 5, uwo muco uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Amen. Arakoze cyane. Iryo jambo duherukanaho na Nkunda niryo yatubwiye ko rihari mufasha. Turatanga mbore ku muryango wa Nkunda avukamo, turatanga mbore ku itorero Kanani, ndetse turatanga mbore muri korali yararirimbamo, turatanga mbore kuri minisiteri y'abarazwe y'ubwami bw'Imana. Branche yose aho ari, mwihangane mukomere kubw'umuvandimwe Nkunda. Nkunda ni byinshi twamuvugaho, ariko reke tuvuge bikeya. Nkunda yari umugwaneza, kigira kabiri yari umunyamwete mu murimo. Nk'uko muramu we yarabivuze, Nkunda yari umunyamwete. Iminsi myinshi dufite ibitaramo yakazaho hari, turamushimira, Imana imuheze umugisha. Ikindi kigira kabiri, Nkunda buri n'akazi rimwe yakaza atuma audio ku rubuga, byari bisa nk'aho ari kudusezera. Byari bimenyerewe, dufite abanyamuryango baba bagera nka 200, ariko buri mugoroba wa n'akazi rimwe yadutumira audio avuga ngo ese mwiriwe mute, amahoro y'Imana. Ejo niho naza subirira mu audio yabwiye yatuma, ariko ndagusanga Nkunda yahoze adusezera. Rero turihanganisha abanyamuryango, twadifatikanyije igikorwa na Nkunda. Mukomere mwihangane, twarababaye ariko nta kundi. Turamushimira, turashimira abapasiteri bacu bazabugurura imiryango aya matorero yose ari hano, aba basore kugira ngo bazoza basenga. Imana ibaheze umugisha. Turabizi neza aya matorero yatatwugururira, abasore benshi baba bari muri byinshi, ariko turabashimira ko baraduhaye umwanya, abasore nabo bakazabona ibiterane, ibitaramo. Imana ibaheze umugisha. Rero kubwo kurangiza, minisiteri y'abarazwe y'ubwami bw'Imana ko turacyatwegeranya uburyo kugira ngo tuzogere ku muryango Nkunda yaravukamo. Mwihangane mukomere, n'abanyamuryango bose aho baherereye bihangane bakomere. Tumwifurije umuzuko w'abera. Murakoze. Murakoze cyane. Sigaje umuntu umwe gusa, nitumara duheze umusaza w'umuryango, umuvandimwe Muvunyi. Karibu nitumara tuje gusaba pasiteri se bantoze tuvugira ijambo ry'umuryango. Bwana asifiwe. Natwe duhagurutse
bwo kuvuga umuvandimwe Nkunda. Twababajwe n'urupfu rwiwe. Urupfu rwa Nkunda rwaradutunguye cyane. Ntitwigeze twumva ko yarwaye, ntitwamenye amakuru ko yarwaye. Rero Nkunda umunsi aje kwiga hano i Bujumbura, nje bahamagaye muje kumutega kwa Siyoni, ndagenda ndabatora, ndabazana mu rugo, ndabashitsa. Gahunda z'ishuri zirakomeza, dukomeza kubonana, baje muri foyer, tukazamubaza uko bimeze, ko ishuri rimeze, akabwira ko ibintu bimeze neza, ko amaze kumenyera. Nkunda twabanye neza iminsi mikeya twari tubanye hano. Yari umwana w'ibyishimo, yari umwana mwiza, yari umwana w'amahoro, yari umwana w'indero nziza, yari umwana w'icyubahiro cyinshi cyane. Yazagaza baje gutarama hariya gusengera iwacu aho nsengera. Nkunda ntabwo yotashe atandamukije. Igitaramo kikaba cyarangira ngasanga Nkunda hanze yandinze. Akamutsa akambaza amakuru y'abana, akambaza amakuru y'umuryango. Afite ibitekerezo by'abantu bakuze kandi yari akiri muto cyane. Ejo bundi ku itariki 15 z'uku kwezi nibwo yantumiye audio, aha yambwira ngo azoza kuturamutsa mu rugo. Sawa, ni karibu uzoze. None urupfu ruramujanye, yarataraza. Hamwe n'ibyo kuvuga nti bidushobokeye muratwihanganira. Nkunda tumwifurije umuzuko w'abera. Arakoze. Reka dusabe ishuri Ecole La Solution abayobozi bayo baze badushikirize ijambo. Niyo Nkunda yigaga, kari kaduciye mu by'ukuri, muratwihanganira. La Solution ishuri, Prefet n'abandi mukorana, muratwihanganira rwose. Niwe wamenyaga icyo bagira n'uko bajyama, kandi ndabizi yuko uzabafasha muri byinshi cyane. Ni ukuri ndakwihanganishije muze ngo wihangane. Imana yo mu ijuru yamukunze kuturusha, yamujanye. Nihanganisha abavandimwe banje, ndabizi ko bahaba badukurikirana. Ni ukuri ndabihanganisha ngo mwihangane bana b'Imana. Imana yo mu ijuru yakunze Nkunda kuturusha. Ni ukuvuga ngo Nkunda yari umwana wa Nyakirindo wa gatanu, ariko twe yari nk'imfura yacu, kuko Nkunda yarangana n'imfura yanje, akangana n'imfura ya mukuru wanje. Ni ukuri twamukunda agace kimwe n'abana bacu. Ndabihanganishije aho bari bose. Nyihanganisha Nyakirindo ngo yihangane, abyumve ko mwihanganishije. Imana yo mu ijuru yakunze Nkunda kuturusha. Nihanganishije Nyabeyi, yari yarazanye Imana kugira ngo amwigishe, agire ubumenyi, azagira icyo atumarira n'icyo amarira umuryango. Ariko Imana yabonye yuko ibyo ariko yiga bidakwiye, ikunda kumujana. Imana yabikoze, ni ukuri turayishimiye, kandi ndamwihanganishije ahari ngo yihangane. Nyihanganishe ba nyirarume bose, abari mu Buganda, abari mu Rwanda. Nyihanganishe papa na mama ngo wumve ko mbihanganishije. Ndabihanganishije mwese ngo mwihangane aho muri. Imana yo mu ijuru ibakomeze. Kubivuga gutya twebwe ni ku minwa, ariko kandi Imana yo mu ijuru nizimenye kwihanganisha, kuko nizireba ibwina mu mutima. Yihanganishe bose. Ni ukuri abavandimwe bose ndabihanganishije. Icyangeyeho nshimiye abantu baje kudufata mu mugongo. Yemwe Nkunda yari umwana mutoya kandi yaraje vuba, twari ko tuvuga ngo none nta bantu bamuzi,
ariko Nkunda nasanze yarazi n'abantu benshi cyane kandi byantangaje, ariko umuntu w'Imana utazayoberana neka kujya nimba ari Dawidi wanditse aravuga ngo umukiranutsi ngo tazapfa nabi. Ni ukuri Nkunda nasanze atapfuye nabi, yapfuye nk'abagabo, yari umukunzi w'abantu benshi. Nkunda yaherekejwe n'abakuru, Nkunda yaherekejwe n'abatoya, Nkunda yaherekeje n'abamama n'abapapa bose. Ni ukuri ndabashimiye ku bintu mwakoze ibyo mwakoze byadukoze ku mutima. Icyongeyeho sinoreka gushimira Wanume ni umukwe wacu, ariko kandi ni umuvandimwe. Ni ukuri ibintu wakoze ibigukwiye, kandi iyo utabikora zenda wogaho, ariko kandi Imana yo mu ijuru yabonye ibyo wakoze iguha umugisha mu byo watanze, mu byo wakozeho byose. Imana yo mu ijuru iguha umugisha mwinshi. Nkunda tumwifurije iruhuko ridashira. Yesu ashimwe. Biragoye uno munsi, ariko Pawulo yaranditse ngo mu byiza no mu bibi tugomba gushima Imana. Urupfu ni ikintu kiza gikanga abantu, ariko kandi niyo ntuma y'Imana izicishamo kugira ngo isarure abayo. Turashimye Imana kuko Imana itugejeje kuri uyu munsi mukuru w'umwana wacu. Twari tukimukeneye, ariko kuko nyine urupfu ari umwanzi niko byagenze. Turashimye Imana kuko tubaye kuri uyu munsi mukuru w'umwana wacu. Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Hanyuma bagumye kubihanganisha. Ndabizi ko abantu bose mwihanganye, kandi Imana nizi ikomeza kutwihanganisha twebwe twese. Turashima Imana kuko Imana yatwihanganishije tumaze kumva aya makuru. Byaradukanze cyane kuko mu gatondo jewe naherukanye nanganira arambwira ngo Nkunda yaraye arwaye bamujana mu bitaro. Tugira none ni ibintu nyine bisanzwe kuko umuntu azarinjira ibitaro agasohoka ari muzima. Hadashize n'amasaha 4. Mu bisanzwe Nkunda je naje kumumenya muri iyi minsi ishize. Twebwe ishuri mu ndero tumeze nk'abasirikare, ntidushobora kumenya ngo uyu mwana ninde, uyu mwana n'uwande. Icyo tureba bleu blanc. Abana bose imbere y'amategeko y'ishuri barangana. Rero naje kumenya Nkunda, naje kumenya uyu mwaka utanguye, uyu naje kumenya ko ari umwana wa Elisha, kuko Elisha dusanze tuziranye, ni umuvandimwe mu muryango. Rero Nkunda twebwe kuzishuri reka muvuge ibintu bibiri gusa, kuko mwavuze byinshi, Kalisa yavuze, abandi b'umuryango bavuze, ariko kubijanye n'ishuri twebwe reka tumuhe ibintu bibiri. Sizi muraza kubifasha, igihe nshobora kubisobanura simbizi. Twebwe dukora ikintu cyitwa application, tugasubira tukagira na conduite. Izo bintu bibiri duheza umunyeshuri. Ni nabyo bintu bibiri mvuga kuri Nkunda, application na conduite. Conduite tuyitanga umwaka urangiye, n'ingene umwana yitwara umwaka wose. Application nayo n'ingene umwana yitwaye mu byigwa, uko umwana yitwaye mu byigwa. Numvishe kenshi muvuga hano kenshi no mu nyiriko mwavuze ko Nkunda ngo yari brilla cyane, yari mu yego nibyo, ariko twebwe nta muntu dufata ko adafite ubwenge. Twebwe abana bose bafite ubwenge kuko tubagabura mu bice bitatu. Sinzi ngene nshobora kubisita, ngene nshobora kubisegura muri mvugo ndi kuvuga, ariko hariho fort, hakaba na moyen na faible. Abo bose twebwe meme nabo faible mvuze dufata ko abanyabwenge, kuko nta mwana tuvuga ngo nta bwenge afite. Umwana wese arashoboye, ariko Nkunda rero yari muri urwego rwa avuze. Nkunda yarashoboye, cyo ni ikintu cya mbere. Tumuha conduite nziza na application nziza, kuko nanone twari mu bizamini hanyuma birangiza umwaka. Nkunda iyo application turayimuhaye kuko Nkunda kutangiye hari umwaka ushize nta munsi n'umwe muri discipline nk'ingene mwabivuze nigeze mbona ujejwe indero azana Nkunda avuga ko Nkunda ari ikintu yakoze, habe n'umunsi n'umwe. Twebwe indero imeze nk'aho mutagatifu, kuko indero ntidushobora kubesha, tija mu igicu tuvuga ukuri ngene biba meze. Niyo iyo conduite nababwiye, kuko Nkunda
yari afite conduite nziza. N'umwana nta kintu na kimwe imyaka ine twari tumaranye, nta kintu na kimwe kibi cyangwa kijanye n'indero mbi nigeze mbona baza bavuga ngo nkunda yakoze. Yari umuntu agishika jewe nigeze kumufata akamufata gukunda. Yabagira intebe yiwe, ubu niho yaramaze kugira abandi bicaye ku ruhande rwiwe, ariko yigeze kugira intebe yiwe azayicara wenyine. Jewe ngamutekereza bari uko ameze gukunda, ariko naje gusanga ari ubwa neza arafite. Rero tutavuze byinshi, nkunda tumwifurije umuzuko w'abera. Ndibaza kuko hari uwoserukira ababo hano, niba hari uharaze kandi adahari narundi dutanga imikoro. Arahari? Yesu ashimwe. Natwe turabyihanganishije k'abavandimwe, umuryango, itorero n'abandi bose. Hanyuma tidutinda kubera ko prefe amaze kubivuga. Kunda twariganye kuva ashitse i Bujumbura ndetse yashikiye aho Ntarimba. Turangize turigana umwaka ushize ndetse n'umwaka twariko twigana. Ibintu bibiri novuga kuri Kunda ndetse n'abanyeshuri bacu bihana. Ikintu ca mbere twese turusha discipline ndetse no kubaha. Nta munsi n'umwe nigeze mbona Kunda dede cyangwa abaprofeseri bamusohora kubw'impamvu runaka. Ntabwo nigeze kwibona jewe namwe muri abahanga. Kunda hari amateraniro kirite tugira pendant la récréation yo gusenga, nta munsi n'umwe yigeze kuyaneglija ngo asohoke. Ni ukuvuga ngo rero gusenga si hano no ku ishuri akaza twerera izo mbuto. Murakoze, mukomeze kwihangana. Murakoze ishuri la solution, mukomeze mwihangane. Reka dusabe umuryango aze tugira ijambo ry'umuryango. Murakoze cyane, turashimira abavuye imbere kuvuga. Twebwe nshimira abantu dusubira kuvuga ubuhamya baburangije. Mbere turashimira itorero rya Kanani ku gikorwa bakoze kidasanzwe, kuko mwabyumvise nibo bajanye mu kwa muganga. Twagiye mu muryango tubasanga nibo bamujanye kwa muganga. Turabashimira ku minsi yose kuva umuntu yitaze kugeza uno munsi wa none. Amateraniro yagumye abaho yo guhumuriza ishingiro rya Kanani, uburongozi n'itorero muri rusange. Turabashimiye, Imana ibagiriye neza. Turashimira abatura Bujumbura, tutavuze ngo nde nande, abarundi, abakongomani batuye hano, abatware twabonye hariya, abaserukira leta, abarepresenta muri hano. Ni ukuvuga ngo umuntu wese ikibanza cye mwahaye kino kintu agaciro mu kazi no munsi wa none. Imana mu ijuru ibagiriye neza. Turashimira tuwarite zacu ku bufatanye tugira bwo gukorana no gufashanya mu bibazo by'ibingibi. Imana mu ijuru ibagiriye neza. Turahumuriza umuryango wacu wa Kwantwari, turahumuriza umuryango wa mukwe wacu wa Mena mugenzi we. Ukomeye myangane igihe cy'indangare kingiki ibikorwa byiwe yarabirangije. Icyongeyeho kandi dushatse kubabikira abavandimwe, inshuti, kugira ngo mwe muterane hano. Turababwira ko Kunda atakiriho. Kunda atakiriho mu bo twari dufite mu muryango, mu mwari mufite mu itorero hano mu gihugu n'ahandi hose mu ministere. Dushatse kubabwira ko Kunda atakiriho uno munsi wa none. Kunda atakiriho, rero tukaba tubabwira ngo dukomeze twihangane kandi tubabwira ngo musubire mu bikorwa byanyu. Umaze iminsi muri hano turi kwanama mwicara hariya ku manywa no ku mugoroba. Rero uno munsi wa none tubabwiye kuko ikiriyo tugikuye, mugende musubire mu bikorwa byanyu. Ariko nanone kandi umuntu burya nanone kandi umuntu bavuga ngo wawe uzi umuhamba mu nda. Nubwo tuvuze ngo dukuye ikiriyo, ariko nanone umuryango turacakeneye ko mudusura. Tuzakomeze dusura umuryango, uwobona urukwi, uwobona undi mwanya uwo ari wose, tujye tugera ku miryango tubasure. Ariko ikiriyo turagikuye uno munsi wa none. Kunda atakiriho, ahasigaye dusubire mu bikorwa byacu
dushoje tubashimira. Imana mu ijuru ibagirire neza. Uno muntu aravuze ngo niwe warwaje kunda, ngo anakeneye kuvuga akantu gato.